Спасибо. Спасибо. You can open it. Very kind. Sir, one photo. Descida aí, Gabriel. Aqui? Sim, esse é aquele carro. Bom, olha o CMEI. É pelo projeto que o CMEI vem apresentando. É uma equipe jovem e ambiciosa. По проекту, который там семей представляет из себя, это команда новая, молодая и амбициозная. Então, apesar de ter pouco tempo de existência, é uma equipe que almeja conquistar muitos títulos importantes. И за короткий промежуток времени команда уже очень важные титулы выиграла для себя. Não só dentro do Cazaquistão, a equipe pretende também se firmar no cenário da Europa e até mesmo do mundo. Então, isso me atraiu muito. И не только в Казахстане, так и в Европе команда претендует на высокие места в мире. И это меня смотивировало приехать сюда. Mesmo com pouco tempo de existência, muitas pessoas já comentam do CMEI pelo mundo todo, pelo investimento que tem sido feito. Даже если с момента создания там прошло мало времени, много людей уже говорят там про семей, уже по всему миру знают, что семей вкладывает в футзал. Sim, hoje as informações estão todas muito globalizadas, né? Сегодня информация она глобальная. Então todo mundo assiste ligas de várias partes do mundo. Все смотрят лиги. E o futsal do Cazaquistão ele vem crescendo, né? Vem evoluindo muito a cada ano. И футзал Казахстана он растет, развивается с каждым годом. E a gente sabe que teve o período de hegemonia de apenas um clube, mas agora outras equipes como o CMEI estão investindo muito forte. И мы знаем, что до этого была гегемония там одной команды, и как команда семей, она сейчас вкладывает очень много в футзал Казахстана. E dando mais equilíbrio então na competição. И я думаю, что чемпионат он так сбалансировался после появления семьи. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é o acolhimento, né, das pessoas. Me senti muito bem acolhido aqui Первое, na что я cidade. могу сказать, это вот как меня приняли люди, в целом про людей, как меня люди в городе приняли. Principalmente pelos funcionários do clube, desde a chegada no aeroporto com kit de boas-vindas. В основном это работники клуба встретили в аэропорту. Então eu vejo as pessoas muito preocupadas em saber se eu estou bem adaptado aqui. Да, Isso и é muito importante. Для меня важно, там, я вижу, что люди прям заботятся, спрашивают, как у меня с адаптацией здесь, как я себя чувствую. Это для меня намного важнее. E sobre o clube tem uma estrutura fantástica. Что насчет клуба? У клуба инфраструктура просто фантастическая. Claro que sempre pode melhorar, a gente sempre pode aperfeiçoar alguma coisa. Конечно, всегда можно что-то улучшать, что-то предлагать. Mas fazendo um comparativo com grandes equipes do mundo, o CMEI não deixa nada a desejar em relação às maiores equipes do mundo em termos de estrutura. Если сравнивать там с большими клубами в мире, то могу сказать, что семей там входит в это число и не отстает от этих клубов. Sim, sobre a estrutura do clube, realmente, primeiro a gente tem um ginásio lindo, né, um centro Насчет esportivo. инфраструктуры клуба, первое, что у нас здесь просто красивая арена, очень красивая арена. Realmente muito bonito e muito aconchegante para o público, né, traz muito conforto para o público. Здесь создается комфорт для болельщиков.
e espero que a gente tenha muitas vitórias nessa temporada dentro da nossa casa. И надеюсь, что будет много побед у нас здесь дома. E além do nosso ginásio, nós temos também a Academia Invictus, que possui também uma estrutura excelente, que nos dá todas as condições de realizar um ótimo trabalho com os nossos atletas. Помимо арены у нас еще есть прекрасный тренажерный зал Invictus, где можно реализовать все тренировки для игроков. Sobre a filosofia de trabalho, eu acredito que hoje todos têm que estar muito integrados, né? A gente não pode pensar só na parte física de forma isolada. Что касается там физической подготовки, это все интегрировано, мы не можем там только о изолированной части думать. Por isso mesmo é muito importante discutir com o treinador e os demais membros da comissão técnica as estratégias a serem adotadas. Поэтому надо, очень важно обсуждать это с членами тренерского штаба и оценивать все. Para que a gente possa adaptar os atletas e que eles tenham condições de suportar as demandas do modelo de jogo proposto pelo treinador. Чтобы это адаптировать под игрока, под модель игры, что ставит там главный тренер. Então eu costumo basear muito o meu trabalho no treinamento de força e potência. У меня работа там базируется на силе, мощности. E também nos trabalhos visando aprimorar alguma das principais capacidades físicas do futsal. И здесь еще надо приоритет ставить тоже там качество там футзала, физические там качества именно в футзале. Sim, a pré-temporada é um período muito importante. Предсезонная подготовка – это очень важный период. Porém, não é o único, né? A gente sabe que ao longo da competição a gente precisa estimular os nossos atletas. И это не единственное время, где мы должны тоже там внимание обращать. Да, мы должны стимулировать там игроков в течение сезона. Eu considero o tempo de preparação curto até a primeira competição, que é a Supercopa. Первое, там, то, что делю, это вот первый турнир у нас за короткий промежуток времени, это Суперкубок. Porém, essa não é uma condição exclusiva da nossa equipe. O nosso adversário também vai ter um período curto de preparação. И этот период, он не только для нас, у нашего соперника, который будет у нас в Суперкубке, мы находимся в одинаковых же условиях, у них тоже короткое время на подготовку. Normalmente as equipes europeias e as equipes do Brasil costumam ter pelo menos 4 a 5 semanas de preparação. Вообще, в целом, у многих команд, там, если брать Бразилию, европейских команд, у них есть там 4-5 недель на подготовку. Antes de começar as competições oficiais, e nós vamos ter aí entre 2 a 3 semanas e já vamos começar a competir. Перед официальными матчами, в нашем случае у нас только есть 2-3 недели на подготовку перед официальной игрой. Mas isso não é uma desculpa, cabe a nós buscarmos soluções, as melhores soluções para os nossos atletas para que eles possam competir em alto nível. И тут никаких извинений нету, потому что мы все профессионалы, мы ищем там решения, предложения, чтобы выступать на высоком уровне.